mivhigo ya mafhungo a khothe na Felicia Mudau. A tshi kha ḓivha madekwana a vhuḓi kha Belrun News wo tevhela News Weekly Court Reports na mpho Felicia Mudau. Sangamisi vhatevheli ri vha ri tshi khou vha ḓisela mafhungo oṱhe o to ṱhodza mafhungo fhano tshiṱirikini tsha Vhembe. Ri vha ri tshi khou lavhelesa Musina Makhado, Collins Chavane khathihi na Thulamela, hune kha ri thome ngo lavhelesa mulandu wa mupondiwa ane a ḓivhea nga Lufuno Mavhunga. Kha vhoṱhe vhane kha musi Lufuno Mavhunga a vha tshi to muhumbula zwavhuḓi, ndi uḽa mugudiswa wa miṅwaha ya 15 we a ḓo ḓi haṱula vhutshilo hawe nga u nwa philisi nga nḓila yo kalulaho, zwi tshi tevhela u ṱaha vidio kha zwileludzi zwa vhudavhidzani musi a tshi khou rwiwa nga muṅwe mugudiswa ngaye ngei tshikoloni tsha Mbilwi nga ṅwaha wa 2021. Zwino ri tshi lavhelesa hoyu mulandu, ndi mulandu une wo dzhena fhaḽa Thohoyandou Magistrate Court nga musumbulowo wa vhege ino, hune ri tshi lavhelesa hoyu mulandu wo pfukiselwa phanḓa u ya kha ḽa vhu 29 Tshimedzi 2025. Kha ri pfe zwinzhi nga vha tshiimiswa tsha Relman Foundation, Vho Itani Calvin Nengudza vha tshi ṱalutshedza. Kha ri zwi khwaṱhisedze hafha sa Relman Foundation uri mulandu wa Lufuno Mavhunga u kha ḓi tou vha hone, u hone kha rolo, na zwino ri tshi khou amba nga urali wo vha wo dzhena nga Monday honoyu une ra khou bva khawo, we ha ḓo itiwa zwoṱhe zwe zwa itiwa. Vha ḓo zwi elelwa uri mulandu houḽani nga ndavha ya uri muhumbulelwa o ita a kha ḓivha under age, na zwino musi miṅwaha yawe yo no fhira, fhedzi mulandu honoyo u ya nga mulayo u ḓisengiwa kha khothe ya vhana nga u tou ralo. So u nga zwi khwaṱhisedza uri wo dzhena nga Monday, so fhedzi zwo iteaho ndi zwezwo zwa uri wo ḓo fhiriselwa phanḓa u ya dzi 29. Zwi amba uri ri ḓo dovha hafhu sa tshiimiswa ra farana zwanḓa na lushaka na vha muṱa ri tshi humela khothe nga dzi 29. Ri bvela phanḓa na u dovha hafhu u khunyeledza News Weekly Court Reports nga u lavhelesa miraḓo miṱanu ya mmbi ya vhupileli ha lushaka lwa ḽa Afrika Tshipembe, hu tshi katelwa na swore ḽa mufumakadzi khathihi na vhadzulapo vhavhili vha shango ḽa Zimbabwe vha sinaho maṅwalo. Ndi vhane vha khou lavhelelwa u ḓivhonadza phanḓa khothe ya madzhisiṱiraṱa wa Musina nga ḽa vhu 18 Tshimedzi 2025. Vhahumbulelwa avho ndi vhane vha khou livhana na milandu ya vhuyaḓa, zwi tshi katela u vha na zwidzidzivhadzi zwi siho mulayoni. Vhahumbulelwa vha miṅwaha ya vhukati ho thoma ya 26 khathihi na 42 vho farwa nga ḽavhuvhili ḽa vhu 16 Khubvumedzi 2025 nga murahu ha musi mushumo wo ṱanganelanaho wa tshigwada tsha mushumo wa tshipholisa ngei Musina Bedbridge na zwinzhi kha ri pfe musi muambeli wa mapholisa fhano vunḓuni ḽa Limpopo Brigadier Hlulani Mashaba vha tshi ṱalutshedza. 5 members of the South African National Defence Force, including a female soldier, together with 2 undocumented Zimbabwean nationals, are expected to appear before Musina Magistrate Court on Thursday, the 18th of September 2025. They are facing charges of corruption, possession of illicit cigarettes, unlawful discharge of a firearm, and defeating the ends of justice. The suspects, aged between 26 and 42, were arrested on Tuesday, the 16th of September 2025, during a joint operation by the SAPS Limpopo Bedbridge Task Team and Military Intelligence. Their arrest followed an incident at Arton Villa along the Malala Drift Road near the Limpopo River, where they allegedly conspired to intercept and steal a consignment of illicit cigarettes being smuggled into South Africa. During the operation, shots were reportedly fired, forcing smugglers to abandon 24 boxes of illicit cigarettes. 6 boxes were later found hidden inside a temporary military camp. Ndi hono u guma ha News Weekly Court Reports, kha ri dovhe hafhu ri ṱangane tshifhingani tshi ḓa watere. Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe, dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vha endedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini, hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vha endedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenela vhuṱambo vhufhio na vhufhio, kha vha ri pfulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service, no place is too far to reach.
zwino ri tshi khou amba vhanga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho lini. Valrand Brands i hanefha tsini na vhone ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bva afho tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Valrand Brands ndi vha hadzimisa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.